Gloria lilek mulej. Nilqawkom eżis udjenza familja River of Love madwar Malta u Għawdex għas-servizz tal-lejla. Nixtieq huwa opportunità malajr. Illum huwa l-4 id-9 ta' Novembru. Dal-waqt ġej il-miliet. Jekk intom fil-miliet ma tkomx ma min tqattaw il-miliet tagħkom hawnhekk ġewwa River of Love ħajkonna Christmas service, ikun il-ħadd fil-ħodu u wara ħajkonna ikla. Għakkaw jekk inti tinsab waħdek u tixtieq tkun magħna, nħeġġuk biex inti tkun magħna anke f'dawn iż-żminijiet u fil-miliet ma tkunx waħdek imma tiġi tinqatta' ħin mal-familja River of Love. Xi ħaġa oħra nixtieq ngħid hija mhux għada imma pitada li jkun il-11 ta' Novembru madwar l-Ewropa eluf kbar ta' Kristjani nsara ħajkunu qed jagħmlu ġurnata sawm u talb. Minħabba iċ-ċirkustanzi li aħna madwar id-dinja qed naraw iseħħu u speċjalment tolqotna bl-aktar mod first place aħna l-Ewropej. Inħeġġiġkom il-11 ta' din il-xahar li jkun pitada min qed jara l-messaġġ tal-lum biex intom tinġabru fil-11 ta' filgħodu fil-ġurnata 11 ta' Novembru u tagħmlu sija talb biex nagħmlu u nerġgħu ninfurzaw u nġeddu il-patt tal-fidi tagħna ma' Kristu Ġesu biex il-qawwa tal-Alla u d-dem ta' Kristu jiksi il-pajjiżna u l-pajjiżi kollha tal-Ewropa, l-Ewropej kollha. Id-dinja kollha għandha bżonn imma din tkun speċjalment talb u sawm iddedikat għall-Ewropa. Nħeġġiġkom biex kollha li taraw intom tinaqdu mhux ma biss imma ma' knejjes minn madwar l-Ewropa, ħajkun hemm knejjes oħra li ħadiedu sehem madwar id-dinja wkoll. U nħeġġiġkom biex intom tkunu fostna u magħna għal tistgħu tinaqdu fit-talb minn ġewwa djarkom fi 11 ta' filgħodu wifqu għamlu sija talb, tifħir u tistgħu tinaqdu wkoll ħajkun hemm links fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, speċjalment fuq il-Facebook, aħna npoġġulkom ukoll il-YouTube anke l-link fuqha fuq il-YouTube. Imma fitxu il-Facebook page tagħna ħalli tkunu tafu l-link fejn tridu tidħlu għat-talb jekk tridu tidħlu għat-talb fuq online ma' eluf oħra ta' Kristjani. Okay, għajni tolbu flimkien ħanibdew bil-kelma tal-mulej li l-mulej għandu għalina l-lejla. Kulħadd jitlob warajja, mulej qadis. Grazzi tal-privileġġ li inti qed tagħtini biex nirċievi il-kelma tiegħek. Qalbi hija miftuħa, moħħi huwa alert għal-kelma qaddisa ħajja tiegħek. Ħalli l-kelma tiegħek tinfid li qalbi u għattu għat iktar ma reġa' nkun l-istess iktar fissem Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek missir. Amen. Illum ħanlaqqakom transfer. Kollha kemm intkom ħataqlaw transfer. Ejt il-dak taħdek illum ħataqla transfer. Kemm hawn minnkom xi darba ġieli lajtu transfer? Hawn xi ħadd xi darba qlajtu transfer? Aħna nara dawk li intom xi darba qlajtu transfer. Tax-xogħol ġeneralment sewwa. Forsi ġejtu trasferiti minn raħala ieħor, trasferitu fejn kontu tgħixu, jiena kontu tgħixu pajjiż u mortu trasferitu pajjiż ieħor. Anke jien. Min? Issa naslu għalija dik. Imma l-lejla ħallaqakom transfer inti li qed tara dal-messaġġ fuq YouTube, televiżjoni u Facebook, il-lejla int għandek bżonn taqla transfer. Amen? Ovvjament, il-lejla il-kelma transfer mhix xi ħaġa li ma tantx tifhimha. Kif ħad tkun il-paga? L-aħjar. L-aħjar ġejja promotion kbira. Alleluja. Amen. U ħinijiet mill-aqwa. Alleluja. Ma meta ngħidu transfer tfisser li inti qiegħed f'pożizzjoni f'post u ħadd tiġi trasferit għax il-kelma transfer actually hija bl-Ingliż. Imma xorta nużaw bil-Malti, aħna xorta ngħidu taqla transfer, ma jgħidux tgħidu like trasferiment. Tista' tużaħħa ma m'għandurx. Aħna ngħidu xorta taqla transfer. Allura transfer tfisser li inti qed post u ġejt trasferit għal post ieħor. Ovvjament meta daqla transfer ħafna minna ħanitkellem minn lat naturali ta' xogħol. Hopefully ikun aħjar.
mhux dejjem il-każ, xi kultant taqla transfer u tiġi minflok promoted, demoted. Minflok imtella, imniżel. Ma l-lejla għandkom transfer kbir ħadd ittella u ħafna. Alleluja infatti fl-ola post. Amen. Ovvjament hemm it-tip ta' transfer għax-xogħol bħalma semmejna kif inti hopefully għall-aħjar meta nitkellmu fuq transfer. Meta aħna naħsbu fuq transfer, jiġifieri jekk l-affarijiet isiru sewwa inti qlajt promotion, ġejja promozzjoni. Amen. Thank you Lord. Però llum il-mulej poġġieli f'qalbi biex nitkellem fuq it-transfer li Alla għandu għalik. Meta inti taqla transfer, ħantikom eżempju qabel ma mmur l-iskrittura. Nagħmlu mod inti kont taħdem f'kumpanija. U l-manager, il-boss, tak transfer. Jekk l-affarijiet saru sewwa, ġeneralment, bħalma diġà semmejna, minn fejn inti tmur għal post f'livell forsi f'kariga ola u f'kariga li titħallas aħjar. Xi kultant ikunu ħinijiet aħjar, mhux bil-fors dejjem fin-natural, xi kultant ikollok iktar ħinijiet u jista' jkun iktar responsabilità. Mhux bil-fors fin-dinja meta taqla transfer ħajkollok inqas xogħol, jista' jkun taqla transfer ikollok ħafna iktar xogħol. Sewwa, imma fis-saltna t'Alla, mit-transfer li Alla għandu għal poplu tiegħu, anzi sorry, Alla għandu transfer anke għal nos li mhumiex tiegħu. Infatti, l-ewwel transfer li Alla għandu huwa għal dawk kollha li qed jisimgħu, inkluż għal dawk li m'intix Kristjan, għal dawk li m'intix parti mill-Knisja River of Love, il-poplu River of Love, anke għal dawk li forsi xettiċi, Alla għandu transfer għalik, għal dawk li intom qegħdin fid-dnub, maksin, oppressati mid-demonju, qegħdin għadkom mitlufin, għadkom il-bot minn Alla. Alla llum irid jagħtik transfer. U transfer li l-mulej għandu għalik huwa tal-ġenn. Issa xi ħaġa oħra, meta inti taqla transfer, ħantikom eżempju. Mela nagħmlu mattina qed naħdem f'kumpanija. L-ewwel pereżempju bdejt ħanaqbu kumpanija fejn għandhom il-magni. Pereżempju machine operator. Għaw xi ħadd machine operator? Machine operator? Machine. Mela inti tibda forsi machine operator u jien naf u forsi il-boss itik transfer biex inti issar issir is-supervisor. Is-supervisor, mela għandek iktar responsabilità, però għandek paga aħjar. Jista' jkun għandek inqas dbatija infatti. Però xi ħaġa interessanti, meta inti taqla transfer, ir-responsabilitajiet li kellkom qabel ma jiġux it-trasferiti miegħek, għandek responsabilitajiet ġodda. Fej kont qabel, jekk ġob, anke jekk ngħidu mod, jiena kont noqgħod fraħal u trasferixxejt biex immur noqgħod fraħal ieħor. Ġeneralment nkun ħan immur għal dar aħjar, iktar komda għal bżonnijiet tiegħi. Id-dar li jien nħalli warajja, ma nġibix miegħi fid-dar l-oħra. Issa għandi dar totalment ġdida. Il-kontijiet forsi li kelli qabel ma jiġux miegħi. Jekk kelli f'post fej pereżempju, ħantikom eżempju. Mela jiena kont f'ngħix fraħal u madwari pereżempju kien hemm dump yard, miżbla. U trasferejt, tlaqt minn hemm għax dejjem għandi d-dubbien id-dar, in-nemus, ir-riħa tinten. U issa ħammur f'dar, ir-riħa ta' qabel ma ġietx miegħi. Inkella qed tifhom, qed taqbdu xi ħaġa. Ir-riħa spiċċat ma dik ir-riħa ma ġietx miegħi fid-dar ġdida. Ma ġietx miegħi fejn issa ġejt it-trasferi.
Ammur għal kunċett naqra iktar spiritwali issa. Għaw min it-trasferixxa, ma nafx jekk hawnx minnkom imma naf nies jeżistu, għax kellhom dar pereżempju mimlija umdità. U tafu li l-umdità tista' tqabdek l-artrite. Tmarrdek. Meta int għamil transfer, dak li kien imarrek qabel ma jistax imarrek iktar għax m'għadux parti mill-ħajja ġdida fit-transfer. Għaw nies telqu minn dar għax kienu jemnu li hemmhekk hemm il-ħares. Għal dawk li għandkom xi dar għandha l-ħares, tuni prezz tajjeb nixtriha jien. Mbagħad nagħmluha dar Kristjana u nagħmluha fis-suq. Anyway, imma vera jeżistu nies li trasferixxew ruħhom minn ċertu dar u vera jeżistu. Infatti naf familja, ma nafx hekk hux qegħdin hawnhekk, li fid-dar tagħhom kellhom ħafna spirti, demonji jeżistu, vera. Vera. U daw ovvjament kienu kien joħossu affarijiet, jaraw affarijiet, ċertu mart dejjem mart oppressat. Dawk jgħidulhom demonji territorjali. Għalhekk hemm bżonn li jekk għandek xi tip dar ta' hekk, jew tbiħħa li berħis, jew inkella tmur u tikkonsagra d-dar. Imma l-ewwel trid tkun ikkonsagrat int. Amen. Imma dawk li telqu minn dar li kienet posseduta jew infiltrata b'demonji u jeżistu f'pajjiżna, marru ġadar, id-demonji kellhom f'din id-dar, ma ġewx magħhom. Jekk id-demonji ma kunx fik, ovvjament jekk ikun fik tista' tmur fuq il-qamar anke hemm jiġi. Halleluja. Imma jekk ikunu xi ħaġa tat-territorju, ma jiġix miegħek jibqgħu hemm. Mbagħad jaħduhom it-tenants il-ġodda. B'xejn. Halleluja. Issa xi ħaġa tal-ġen li anke Alla jopera l-istess. Jiena u inti għal daw kollha li għadhom qatt ma kellkom esperjenza mal-mulej, qatt ma kellhom esperjenza tal-mulej, għadek qatt ma twilidt minn ġdid, konna mejta għal dawk li intom għadkom intom xi mwildin minn ġdid. Isimgħu sew, jekk għaldek inti għadek ma rċivejtx is-salvazzjoni, għadek l-Iskrittura tgħidlek Efesin 2 mejtin fid-nubietkom. Meta taqla l-ewwel transfer, inti ma tibqax mejjed, issir ħaj issa. Dnubietek ma ġewx fid-dar il-ġdida. Halleluja. Meta aħna konna għandna fid-dnub, mitlufin il-bot mill-mulej, aħna Efesin kapitlu 5 vers 8 sa 11, l-Iskrittura tgħidlek konna dlam. Mhux konna biss fid-dlam, ma konna dlam. Jekk illum inti għażilt li tibda timxi ma' Ġesu Kristu, dak id-dlam m'għadux parti minn ħajtek għax issa inti ġejt ittrasferit għal ħajja tad-dawl. L-ewwel Ġwanni 1:7. L-ewwel Ġwanni 1:7. Aħna li nixxirku flimkien, aħna li nimxu fid-dawl, aħna nixxirku flimkien. Quddiem ta' Sidna Ġesu Kristu jaħsilna minn kull dnub. Ħanu likom Skrittura Kolossin kapitlu 1. Il-lejla, il-kelma tal-mulej għal ħafna minnkom għax forsi tgħidu li ma jagħti ġamil tut transfer.
Jista' jkun li inti ħadd xi amara mid-dar l-antika fid-dar il-ġdida. Jista' jkun li inti ħadd xi idolu mid-dar l-antika u ġibtu fid-dar il-ġdida. Jista' jkun li l-idolu mhuwiex statwa imma huwa mod kif taħseb u kif tirraġuna. Ħalt f'dar u ħajja ġdida imma dek taħseb u taġixxi bħal meta kont taġixxi fid-dar l-antika. Allura inti il-barkiet li suppost Alla għallek biex tesperjenza m'intix tesperjenza. Hemm storja fl-Iskrittura fil-ktieb Joshua fejn meta Alla qallhom anke lil Abraham di jagħmilha wkoll. Anke infatti f'Ġuseppi, fil-ktieb l-istorja ta' Giuseppe. Fejn Alla qallhom ħaj tidħlu fl-art imwiegħda Joshua. U xi ħadd balalu ħa affarijiet li kienu l-Bibja tgħidlek under bl-Ingliż under the ban. Min se kif tgħidha bil-Malti. Taħt projbiti m'hemm kelma oħra. Ma jimpurtax. Għallhom iddaħħlu xejn, Alla għallhom iddaħħlu xejn minn din l-art. Itilqu minna u affarijiet li huma taħt is-saħta misħuta toħodhomx miegħek għaliex inkella ma tistax tidħol fl-art imwiegħda. Ġili qrajtu dik l-istorja? Xi kultant il-Kristjan hekk. Alla ma fejna del ħajja b'abbundanza. Ma fejnhom daw il-barkiet. Stanna ftit hija. Inti dak kollu li Alla għallek biex tħalli warajk, ħallejtu warajk meta ġejt għan Ġesu jew ġibtu kollu għan Ġesu ku. Meta Ġesu jgħidlek, daw kollu li intom tixtiequ tiġu warajja, inti tittiġħad lilek innifsek. Tiġħad dak kollu li huwa f'ħajtek terfa' salibek u tiġi warajja. Il-biċċa xogħol hija ħafna ġew wara Ġesu imma ġabu l-pakket kollu magħhom. Allura issa tgħixu ħajja ta' struggle. Jiena u l-ħajja tiegħek maħniex imsejħa ħajja ta' struggle, iħin kollu nistragiljaw. Naf li hemm dbatijiet ta' persekuzzjoni u tajjir u inġustizzja, imma dak mhux għax ġej minni, dak l-għadu qed iġibu ma' kontra tiegħi għax tħalt fl-art imwiegħda. Jisi Alla fit-testament il-qadim dak li Alla għażel biex idaħħalhom fl-art imwiegħda jismu Joshua. Dak li fit-testament il-ġdid Alla jdaħlek permezz tiegħu fil-art imwiegħda jismu Ġesu. That's right. It's the same name. Allura jiena u inti daw kollu li intom għaw il-lejla ħataqlaw transfer. U ħajkolkom tħallu warajkom jew tirrontornaw ċertu affarijiet li lajtu minn ħajja tal-passat. Għalhekk qed tistragilja, għalhekk taqlaħħa minn żewġ naħat. Darba xi ħadd qalli brother, għalli jekk inti ma trix tbati, għalli immaġna inti qiegħed fil-flow ta' traffiku. Għajna nomot is-suq. Biet karozza u inti minn flok la ser ma' traffiku u laqqa ser ma' traffiku liħor għed is-suq fin-nofs. Ma inti ħataqlaħħa mit-traffiku li ġej minn dinnaħa u minn traffiku li ġej minn dinnaħa ħataqlaħħa minn żewġ naħat. Għalhekk inti għax inti m'intix imsejħ biex is-suq fin-nofs, ħafna Kristjani għandhom is-suq fin-nofs. Qed tifhmuha? Allura mhumiex qed jgħixu fil-ħajja paċi għena saħħa li Kristu għandhom għalihom. Naf li niġu attakkati, ikkonna tentazzjonijiet. Imma xkejt l-Iskrittura fis-Salmi. Il-attakki, il-problemi tal-bnidem ġust huma ħafna. Imma Alla joħorġu minnhom kollha. Halleluja. Amen. Thank you, Lord. Fil-ktib ta' Kolossin wieħed,
الليلة ġewt minnkom ħadd inħelsu. Bis-sejda ngħidilkom. Ħadd inħelsu minn mart, minn spirti, minn saħħtiet. Għax hemm ċertu affarijiet li għadhom qed joperaw fuq ħajtek, għax inti mill-ħajja l-antika ġibthom fil-ħajja ġdida. Inti trid tara il-ħajja ġdida li Kristu wijat mhux Gordon Ġomanxe Ġwanni 10 jiena ġej biex nagħtikom il-ħajja u l-ħajja abbondanti. Dak ta' Kristu għandu għalik u għalija. Qed tifhmu kemm minnkom tidu dik il-ħajja? Mela l-mulej ħajibda jindikalek il-lejla l-Ispiritu Santu. X'inhuma dawk l-idoli li inti kont komdu happy, familjari, tgħix bihom fil-ħajja tal-passat, ħafolja kienu qed jarquk, joppressawk, jimarduk, ġennuk minn kollox. Ma ġibthom miegħek, jew mhux kollha, xi wħud minnhom ġibthom miegħek f'din il-ħajja ġdida. Allura m'intix qed tgawdi din il-ħajja abbondanti. Kristu ma jridx hekk. Dik mhix is-sajħa li Alla għandu għalik. Kristu jridek li inti bħalma wijat. Ejjew il-kol għandi intom li inti nsabuhom taqlinhom ħabtin. U jekk tiġu għandi, kompli nħabbatkom iktar. Ejja nkunu onesti. Kemm hawn minnkom Ġuljettu jiena mhux suppost qiegħed fil-mistrieħ, kif għandi iktar problemi u taħbit? Thank you for being honest. Yes, probably hemm chance li tġib xi ħabiba, xi ħabib, xi għasfur, xi pet fil-ħajja l-oħra. Tifhmu ħwa. Jiena u inti isimgħuni. Jekk inti tgħix il-ħajja abbondanza, tħares lejn il-Kristjani għalkemm suppost għandna nkunu l-eżempju. Ma mill-maġġoranza mhumiex. Titħares lejn Kristu. Illum xi ħadd sister li forsi anke tara dal-messaġġ. Għalt li tajt qalbi, għalt li għax qed nara ħafna daħwit fil-Kristjani. Hey, bonġu Malta, welcome to real life. Però mkien Alla ma qallek ħares lejn imxi warajja u ħares lejn il-Kristjani. Imkien. Jekk inti tfixkilt għax ħares lejja, sorry ta' ħaqek. Min għalek biex ħares lejja? Jiena l-ħmara tal-mulej. With horsepower, imma l-ħmara. Amen. Jiena nħares lej Ġesu. Jekk il-Kristjani kollha tad-dinja, bil-Papa, bl-isqfijiet, bil-qassisin, bil-pastors, bl-elders u bl-apostoli profeti kollha jaqgħu, jien ħanibqa' nħares lej Ġesu. Naqs li kieku ma ġara xejn, jiddispjaċini, imma għax jien mhux wara qed nimxi, wara Kristu. U lil din l-oħt qedtilha l-istess li ħanejt lilkom u dawk kollha qed isimgħu. Kristu ma qallekx inti poġġi l-fiduċja tiegħek fil-Knisja, għax il-Knisja magħmula mill-bniedem, magħmula mill-min. Orajt tagħmilha Alla, imma magħmula mill-bniedem dajjef. Għallek ħobb il-Knisja imma fda fija. Ħobb il-Knisja hija ħutek, orajt? U jekk inti Kristjan, inti l-Knisja wkoll, hello. Amen. Jiġifieri ħobb il-Knisja, ħobb il-ħutek, titħobbhom. Dak iva Kristu kmandak tagħmilha. Imma mkien ma kmandak afda l-Knisja. Għax il-Knisja ħadd iddiżappuntak, bħalma int ħadd iddiżappunta l-Knisja. Hello. Amen. Qed tifhmu? Imma jiena xi ħadd iddiżappuntani jiena qatt ġbajt ara mulej, ġbajt għax dejjaq. Meskin jgħidli jien x'għandix naqsam, mhux Qed tifhem? Allura Ġesu qatt ma ddiżappuntani, Kristjani ġieli. Però jiddependi ta' kemm iddiżappuntawk, jiddependi kemm inti tafda fihom. Jiddependi kemm poġġi fiduċja fil-bniedem. Ħobbu l-bniedem, imma fda f'Ġesu. That's it. As simple as that. U tgħix ħieles u ma titfixkilx. ħafna Kristjani tfixklu għax dak il-pastor ipokritu, għax dak il-qassis għamelek, għax il-Papa għamel. Isma' qalbi inti qatt ma bdejt il-Kristjaneżmu. Inti qatt ma bdejt il-Kristjaneżmu. Kristjaneżmu tfisser
ta' Kristu, mux tal-pastor. U laqqas tal-Papa u tal-Esqof, ta' Kristu. Hello, amen. Allura, eża saħwa. Illum għamlu il-transfer complete. Ġili għamiltu xi transfer tal-finanzi. U jgħidlek, the transfer is not complete yet. Il-transfer għadu mux complete. Ġili għamiltu ġirajtu għadi? Today, complete the transfer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Issa, fil-ktib ta' Kolossin kapitlu 1. Ħanibdaw naqraw minn vers 12. Roddu ħajr lill-Alla l-Missir. Li għamilkom denji, min għamilna denji? Alla l-Missir għamilna denji, Ġesu. Li għamilna denji li nissibħu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. Ħelisna. Jon kella, dik il-kelma tfisser. Ħelisna, salvana, ġabinna libertà. Ju bil-ħelsin għannu li ċelebrawk il-Kristjani. Amen. Alleluja. Meta ċaħat jgħidulkom mintom xie ċelebraw, ju bil-ħelsin? Kull jum. Amen. Ħelisna mill-ħakma ta' dlam. Staqsa sid, mux kontu ta' fidlam, kontu maħkuma bih. Mux kont fidlam, jien kont maħkum mid-dlam, ma jena kont raġel zej, kont raġel tajjeb, għal-ħruq. X'tajjeb tajjeb? U x'level ta' tajjeb? Tajjeb li bil-kejl tijak, jew tajjeb bil-kejl talla. Għal-mami għaddidi għabjadu l-kax dak tifel tajjeb. Għal-alla, ent raġaluk u tifel u tifla korrot. Maħmu ċimniġġes. Mitluf u maħkum mid-lami. Dak xejdlek għalla. U tifqalek kull bubble ta' gburija li taħseb li tajjeb. Għax għoddim għalla ma mħat tajjeb. Waħdu, fiħin nifsu. Amen. Mela, ħalisna, kull ħat jgħid ħalisna. Mil-ħakma. Mela la ħalisek mil-ħakma tfisser ma dekx maħkum, mux vera. Hi, il-Bibja mux vera ta' għax jiena għadni maħkum. Skużi, inta dak il-transfer għadek ma miltux komplut. Waħel ximkien. Ġiblok jgħad ximkien. Askont minn punto di vista kif jara Kristu l-affarijiet, il-transfer għamlu komplot. U daħħalna, jew kelma dik il-kelma daħħalna bil-Malti tfisser trasferixxina, jew trasferixxina. Trasferina? Titrasferixxi imma titrasferina. Ħawadni ħanifmek? Whatever. All right. Daħħalna jew it-trasferina bl-Ingliż transferred. Għalek ħataqelaw transfer il-lejla għandhom. Amen. Fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Stenna ftit, konna maħkuma minn saltna. Meta inti maħkum, meta bnidem ikun maħkum, ikun skjaf. M'għandek seta jett fuq innifsek. ħadd minnkom tajjeb kam kontu tajjeb, ma kontu qatt tistgħu tgħidu ara jiena naddaft minn dnubi jien innifsi. Kull opra tajba xorta bqajt fil-ħama, mitluf, maħkum, fid-dlam imniġġes qudiem Alla. Iżajja 64 tafu x'tajt ħafna minnkom, tgħidu anke l-opri tajba tagħna huma bħal ċaruta mniġsa qudiem Alla. Għalhekk għandna bżonn Salvatur, mhux profeta ieħor, Salvatur kellna bżonn li salvana u jtina l-akbar transfer. Mill-ħakma ta' dlamijiet għal salt nassa. Sasana, għana konna maħkuma. U Alla it-trasferina fej mux is-sektar niġu maħkuma,
fejn issa naħkmu. Konna maħkuma u għamilna ħakkima. Konna maħkuma mid-dlam, mid-demonju u mis-saltna ta' dlamijiet. U issa trasferina fis-saltna ta' ibnu biex naħkmu fuq dak li xi darba kien jaħkimna. Biex naħkmu fuq dak li darba kien jaħkimna. Qed taqbdu di aħwa. Però ħafna Kristjani, forsi anke xogħol minnkom, għadkom mintomx tgħixu din ir-realtà avolja hija skritturali għax il-skrittura ma tinbidel għal ħadd. Amen. Ħanerġgħu naqrawha di. Kulħadd jaqra ħamija vers 13. Ħellisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Kulħadd jagħmilha personali issa fuqek. Alla ħellisni milli nkun maħkum mid-dlam u trasferixxini jew trasferini f'saltna ta' ibnu l-maħbub. Mela llum jiena qiegħed ġo saltna. Kull min huwa qiegħed f'saltna isaltan xogħlu. Għalhekk aħna nissejħu il-Bibja tissejħilna aħna saltniet huwa s-sultan ta' slaten. Amen. Mela llum il-ġurnata aħna qabel konna mitlufa. Illum pereżi ġejna trasferiti. M'għadniex mitlufa. Salvati issa. Taf kemm hawn nies reliġjużi tgħidilhom int salvat. Għadni ma nafx. X'qed tistenna? It-transfer sar qalbi. Jekk inti pereżempju jiena għandi ir-Revolut. Jekk xi ħadd tħossukom ġenerużi llejla, naċċetta kwalinkwa barka tixtiequ tibaduli. Sewwa, jekk inti tibgħat li transfer, ir-Revolut għandu buttuna. You accept. Issa jekk jiena bbalalu ngħid I reject. Hello, kemm ir-revelazzjoni kbira din. Imma kif Alla jitkellem anke minn affarijiet ta' teknoloġija. Sewwa? Amen. Mela, jekk inti Alla transfer għamlu, għamilt accept? Jagħmel Għafas accept, hi. Amen. Ħalli jidħol fil-kont. Amen. Mela inti għandek bżonnijiet. Għaw xaħat għandu bżonnijiet? Afgħar, aħna kollha għandna bżonnijiet. Apparti minn kollox għandna bżonn salvatur. Amen. U transfer dan is-salvatur biex isalvana għamlu. Imma ħafna sejn, x'nafa stej? Inta rajt jew. Aħna, jew maħniex. Allura meta inti tgħid insalvat permezz ta' Ġesu Kristu, jien salvat. Il-transfer għamiltlu accept, I believe, I accept, amen, naċċetta, amen, amen, alleluja. Issa, fuq salvazzjoni ħafna kristjani għamlu għal-accept, għal-fejqan. Għal-fejqan. Il-fejqan huwa parti mill-fidwa tagħna aħwa. Għax aħna l-iskrittura tgħid b'diversi postijiet, Iżajija 53, vers 4 u 5, l-ewwel Pietru 2, 23. Għandek Mattew kapitlu 8 kollha, għandek l-ewwel Timotju kapitlu 2, għandek kruxmata skritturi Ġwanni kollu 3. Fejn il-Bibja tgħidlek li Ġesu tagħna identità wild ġdid. Ġesu tagħna ukoll wirt ġdid. Għandna kif rajnija. Il-wirt ta' Ġesu. Aħwa. Ġesu ħallas għal-wirt. Meta Ġesu ħall mart tagħna fuqu, dak ħadu bħala transfer. Mart tagħna. Ara, il-Kristjani kważi ħadd ma ħajiddubeda, ħadd kważi naħseb li nafjien li jgħidu l-okam id-nub tiegħi mar fuq Ġesu. Pero meta tgħidilhom għal Mart min iżgu
your transfer has been jammed. You have not accepted the full completion of the transfer. Mela bħal ma Kristu ħafuqu id-dnub, Ġesu ħafuqu il-mart. Kemm hawn Kristjani li għalkemm iħobbu l-Ġesu għadhom oppressati mid-demonju għax hemm xi sib ta' saħta jew magħmul topera f'ħajjithom. Aħna nafu l-ewwel Tessalonikin 5:23-24. Lut kapitlu 11 kapitlu 4 vers 11. Tgħidlek li aħna spiritu għandna ruħ u ngħixu f'ġisem. Mela spiritwalment aħna mwilda mill-ġdid. Il-transfer sar, imma transfer ta' tnejn l-oħra sar. Jew aċċettejna parti mill-pakkett. Allura Ġesu jrid li inti taċċetta transfer sħiħ. Bħalma inti ment li hu ġar id-dnub tiegħek kollu. Ġar kollu koll. Il-mart kollu. Issa ċertu affarijiet ħafna minnkom u ħafna Kristjani ma jkunux l-ewwel darba jisimgħuhom. Allura jekk int titmur tiddimedithom dawn l-affarijiet għax xi kultant il-bniedem jitfixkel mhux f'affarijiet tqal, f'affarijiet sempliċi. Għalhekk il-messaġġ huwa sempliċi. Għax meta tibda tinnota sma' Alla mel transfer, jien ġet tresfarit. Eża saħwa, naf li għadna f'ġisem. Imma hemm benefiċċji parti minn dan it-transfer li jiena u inti nistgħu nibbenefikaw minnu. Amen. Naf li dan il-ġisem għadu dajjef, imma xorta mbirek. Skont ir-Romani kapitlu 8 vers 11 tajt li l-istess spiritu li qajjem minn Ġesu Kristu mill-imwiet xtajt li għamel. Jgħix ġo fina, imma taf li ma parti minnek tgħix u kulħadd ħajlek l-ispiritu u 100% right, imma tgħidlek li jibbenefika minn dak l-ispiritu li għamel fik ġismek. U l-iskrittura tgħidlek li dak il-ġisem fil-Grik jekk mur tistudja qed jiġi irreġuvenat. Isma'wa reġene. Il-ġins qed jiġi imġedda. Jiġifieri il-proċess tal-mewt fil-ġisem ukoll tbiddel hemm id-dnub li jaħkem il-ġisem u dak il-proċess jiġi maġġel. Ma once li l-ħajja Alla tiġi fik, il-proċess tal-mewt titbiddel għax issa inti mhux il-mewt qed taħdem fik, il-ħajja Alla. Allura tgħid li ma nmutu qatt. Meta tiġi biex tmut għax dal-ġisem ma jridx is-saltna Alla, inti kull ma tagħmel li tkun wettaqt il-pjan Alla f'ħajtek u tinża minn din it-tenda. Hekk jgħid Pawlu. Issa, tgħid li mela ħafna Kristjani, inti l-min qed timita. Dawn huma affarijiet li għalkemm huma sempliċi, trid tomodhom, trid timmedithom. Jiena rrid nimmi ta' Ġesu. Ġesu fil-wirt ta' Ġesu Kristu m'hemmx saħtiet, m'hemmx mart, m'hemmx biżat, m'hemmx limitazzjonijiet, imma trid taċċetta din it-transfer. U jekk għadek ma tifhimx, mur immedita fuq dawn l-iskritturi. Poġġix il-kelma imma quddiem għax tfisser li inti mhux qed temmen dak li Alla qed jgħid. U jekk inti ma temminx dak li Alla qed tgħid, għidli kif ħatirċievi. Kif ħatirċievi? Amen. Ftakar ħafna minna konna bħal dak il-vapur li dejjem sejjer direzzjoni. Daqqa waħda smajtu il-Pastor Gordon Ġamman xej, jew xi għaddej ieħor tal-mulej. U għalilkom ċertu veritajiet li lilek ġelek taħseb tgħid ħuj. Jien għandi bżonn indawwar il-vapur. Imma tafu li l-vapur ma jistax idurek. Irid jieħu dawra ħdina. ċertu transfer tagħmlu hekk, imma ċertu transfer tagħmlu hekk. Issa tagħmlu mhux mill-punt di vista tal-Alla, mill-punt di vista tal-bniedem. Għaliex dik jgħidula il-ħajja tal-fidi. Bil-fidi u l-paċenzja. Passi ta' fidi u paċenzja. Tibda tara il-wedid jiseħħu. Tifhmu aħwa? Kemm naf Kristjani li għalkemm huma ta' Kristu, ovvjament jekk kien Kristjan inta Kristu,
li għat għandhom spirti oppressawa. Demonju oppressawa. 100% ta' nies li rajt jinħelsu jiena kienu kristjani. Kif kristjana di u għet tinħeles? Kif da kristjan u għet jinħeles? Ovvja, għax il-transfer ximkien, il-ġamja, ma sarx komplut. Jow ġabu xi idolu mill-ħajja tal-passat u pravaw daħlu fil-ħajja il-bicċa xogħol hija di. Ix-xitan jekk ittieħ subajk kontenti jaħdu. Barsta jidħol u jibqa' jirritak. Jibqa' joppressak. Għalhekk il-mulej di mhux letteralment. Jekk jgħidlek jekk parti minn ġismek qed tfixklek aħjar taqtaħħa barra u tidħol bil-istadna tal-laminajra. Issa, jekk kulħadd jagħmel jekk hu nagħmluha vera letteralment, aħna nsiru kapuljar. Għax jkollna naqtaw ruxmata partijiet minn ġisimna. Sawa, jiġifieri mhux letterali, jiġifieri inti iġġib xejn mill-ħajja tal-passat din il-ħajja x'inkella. Meta inti tiftakru fit-tieni Korintin kapitlu 12, Pawlu jitkellem li kien hemm xewka li ġiet tappressaħ, dik ix-xewka la kienet f'ġismu, la kienet f'moħħu. Ix-xewka tgħidlek jekk taqra l-komplement tal-passaġġ. Dak il-passaġġ tax-xewka, ix-xewka ta' Pawlu, actually ħajġija meħuda mit-Testament il-Qadim. Hemm 60 darba fl-Iskrittura, fuq 40 darba żgur, fejn l-Iskrittura fit-Testament il-Qadim tissemma xewk f'għajnejkom, xewk f'ġembkom, madwar 40 darba jisemmew f'xi frażi oħra. Laqqas darba ma tfisser mart. Taf xi tfisser? Irritazzjoni. Qed tħalli xi ħaġa tirritak minn tal-passat. U il-mulej wessjoni fil-ktib ta' Ġożwe 23. Għallhom jekk intom ma tisimgħux minni, in-nies li ħajkunu madwarkom ħajritawkom, ħajoppressawkom u ħajkunu għalikom bħal xewk f'ġembkom. Għadaw xieqalaw il-xewk tal-wart minn ġofijom. Jirritawk, jiġu ikunu joppressawk. Kristu iridek il-lejla jtagħmel transfer sħiħ. U ismawni, meta xi ħadd mill-passat tiegħek jiġi jħabbatlek, not welcome. Ħafna Maltin Kristjani taf jagħmlu, ara reġa' ġej, issa ftaħlu ħajgħaddi. Le, għalaqlu l-bifuċċu f'isem Ġesu Kristu għajdu inti parti mill-passat tiegħi m'għandekx taqsam fil-ħajja tiegħi ġdida, it-transfer għamiltu sħiħ. Amen, halleluja. Amen. Għax għalhekk għandek ħafna Kristjanhom ibagħtu f'ċertu affarijiet. Jiena mhux qed nitkellem fuq affarijiet li l-għadu jġib kontra tiegħek minn barra, imma hawn min ġab il-għadu tiegħu u da qed jarqod miegħu fih fis-sodda x'ġabu miegħu. Għax qed nimmisjah jasra, qed nimmisjah lili jew qed nimmisjah lil xi ħaġa. Qed tifhmu? Alleluja. Minn saħta il-mulej jittrasferixxik għall-barka. Jiena u inti konna taħt saħta u konna misħuta. Fil-ktib ta' Galatin kapitlu 3 xtajt li Ġesu sar saħta għalina biex permezz tiegħu aħna nsiru l-barka u mbirka fi Kristu Ġesu. Mela, meta xi ħadd għandu saħta u qed jisma' dal-kliem, inti taf li s-saħta m'għandix issa jed fuqek bħala bniedem ġdid fi Kristu fis-salna ta' Kristu. Mela inti jekk tiġi tħabbatlek dik is-saħta, f'isem Kristu titqum u tgħid, no thank you, minix ħaniffirma għal dan il-pakkett. Bis-serjetà ngħidlek. U bis-serjetà jekk tittejt. Għax l-għadu dejjem b'affarijiet tal-passat jipprova jġiblek. L-istorja ta' meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu biex jidħlu fl-art l-imweda, ma ninsiha qatt. Il-faruni dejjem jibqa' jiġri warajk u dejjem jibqa' jikklejmjak li inti tiegħu. Fl-Luqa 11 Ġesu jgħid l-istess ħaġa. Meta spiritu jitlaq mill-ħajja minn persuna, joħroġ, imur ifittex xi ħadd ieħor, ma jsibx,
u jgħid ħammur lura lej dari. Taf li intom meta ssiru Kristjani tagħmlu demonji u x'ma ta' demonji homeless. Aħna qegħdin fil-Ministeru tal-li nieħdu d-djar, mhux minn taħt il-ħakma tad-demonju. U dawk id-djar mbagħad nittrasferixxuhom għal taħt is-saltna ta' Sidna Ġesu Kristu u ma jibqgħux iktar tad-demonju dik issa ssir dar talla. Mhux hekk tgħid l-Iskrittura l-ewwel Korintin 3 vers 16, l-ewwel Korintin 6 19 u 20. Ma tafux issa li ġisimkom huwa tempju tal-Alla l-ħaj. Amen. Halleluja, glorja l-mulej. Grazzi Ġesu. Il-lejla transfer għaw xud minnkom għadkom laqqas bdejtuħ il-transfer. Jiġifieri għadkom maħkuma mid-demonju. Id-demonju għandu claim sħiħa fuq. Għal dawk li intom bdejtuħ il-transfer, il-lejla transfer għamluħ komplut. Amen. Għalek għal dawk għaw xieħwa, mux għal ħatifmuni għax kellim ma'kom reċenti. Imma għaw taf li għaw aħwa għadhom iżommu, is-sejna ma tanet idu li mux bil-fors dajem għed nirreferi għal statwi, imma jekk inti kellek statwi, per eżempju, kont titlob qoddima qabel, tista' dej li xadak iż-żommhom tagħmel fid-dar tiegħek. Taf li huwa dik item misħut fid-dar tiegħek. Għal dawk li forsi kellhom items ta' ġabu xi ħaġa mit-Turkija xi għajn. Biex iżżomm x'iżżomm. Il-saħta mid-dar, inti ġibt item li tattira s-saħta. Xir Kristjan u zammejta xorta, ġdik ta' nanna. Għal dawk li intom kontu kalkom xi films pornografija, tgħid li l-imġinata mhux films, imma għaw min kellu DVDs tal-passatu żammhom. Għaw min kellhom DVDs tal-okkult, isimgħuni. Meta int għandek films makabri ta' demmi tir, nies irjus jiġu maqtula, nies jiġu miftuħa minn nofsu u kollox ħiereġ u tu biex tarhom. Naħseb għandek ħafna minn tal-passat ġibtu fil-ħajja ġdida. U jekk inti għandek affarijiet tal-okkult, forsi kontu biex tara Dragula, kont tara tal-Exorcist, id-demonju. Jekk inti kontu biex tarhom dawk, imma issa sir ta' Kristu u għadek għażammitom kollezzjoni. Id-demonju ta' għandu claim f'ħajtek. Il-transfer għadu ma sarx komplet. Għalhekk għandek ħafna Kristjani oppressati. Salvati, oppressati. Għaliex inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġo ġisem. Jekk hawn xi minnkom għandkom dawn l-affarijiet, ejja nagħmlu bonfire. U nagħmlu tifħid l-Alla. Mhux issa hawn ġew. Il-lejla għamel transfer f'dej għandek bżonn tagħmel transfer. U taqbadxu tarmihom jew tmur tagħtihom xi charity shop. Dil-ġimma kont qed nisma' messaġġ preacher partikolari meta kien għadu żgħir u għaw sħabu u għaw sejn l-iskola għaddew minn ħdej garbage bag u dil-garbage bag kienu mimlija films pornografiċi u bdew il-klab tal-pornografija bejnietom. U bad badajt ringrazzaw il-Alla li wara ftit salvajt u t-għalmulajm li l-Spiritu Santu, imma t-nejdilkom ġifiri xaħat blaħ rama daw il-films pornografiċi u għabli xaħat barajk ġabarrom. Għalek il-Bibja tgħidlek daw l-affarijiet mhux tarmihom trid, taħraqhom trid daw l-affarijiet għax id-nar huwa simbolu ta' purifikazzjoni. U taħraqhomx waħdek. Invite us to the party. Amen. Taħraqhomx waħdek, imma apparti minn hekk hemm ċertu talb li inti hemm bżonn titlob meta taħraq ċertu affarijiet. Ħalli dak id-demonju jew spirti u saħta jew mamul li kienu konnessi ma dak l-oġġett tkisser l-influenza li kellu minn fuq ħajtek, mhux just you threw an object, but the demon is left there. Id-demonju baqa' l-oġġett ħraqtu, ma l-oġġett id-demonju għadu għin. Qed tifhmu aħwa? Xi darba nagħmlu lezzjoni kbar fuq iktar dettaljata fuq dal-affarijiet. Għalhekk dawn l-affarijiet
تجيبوهمش فداركم يا في خيتكم إن ترانسفير حيكون بلوكت مش حيكون صحيح هنا وانتي تفشي الاسكتورة راوا مروا في الأول تسالونيكي يا راوا اتهدوا بيجي رهوا ايمان الليلة هم منكم هتعملوا ترانسفير كومبليت الليلة وجا هتعمل الكومبليت ترانسفير ايمان ثانك يو جيسس اسمع وادي عشان احنا هافنا درابي يوم مشينا particolari imma ħafna kristjani tkellmu spiritualment. Alla anka interessat fl-affarijiet naturali u materjali u anka ġismek araw di. Vers 23 Alla taslim l-ewwel Tessalonikin 5:23 Alla taslim qaddiskom f'kollox, kulħadd jgħid f'kollox. U jżomkom sħaħ bla mittifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Mela Ġesu mhux interessat biex fl-ispirtu f'qalbek għax Alla jara qalbek, Alla jara qalbek, imma ġismek għandek residenti demoniku f'ġismek. Għalhekk inti transfer tkun komplut fejn inti fl-ispirtu mwed miġdi, ruħek u ġismek huma imqazza u konsagrati għal Kristu. Ħanilkom ħaġa, jekk inti tkun taf jekk intix maħkum b'xi ħaġa, ara xejn f'ħajtek li inti m'intix kapaċi tgħix mingħajrha. What you cannot live without reveals by what you are dominated. Some people is the girlfriend and the boyfriend. Meta inti tisma' nies, inkluż anke Kristjani, jgħidu lek jiena ma nistax ngħix mingħajrha, sa naftit dik hija oħtok ta' filmu lej biss. Tengoda liha, imma inti ma tistax tgħix mingħajrha ġifieri. Meta inti għandek xi ħadd li Alla jkun ħeles minn demoni u minn ħajja ta' dnub, u mbagħad inti tiġi tgħidli għax il-mulej laqqani ma' din l-oħt jew ma' dan il-brother u ma nistax ngħix mingħajrhom u jkun hemm ċertu dnubiet li jkunu saru, dak tfisser li inti maħkuma ta' jew int maħkum. Issa, meta int miżżewweġ ma tistax tgħix mingħajrhom. Ma meta jitilqu tista' tgħix mingħajrhom. Mhux qed inkun billa rispett. Iva. Jekk marti titlaq qabli, jew jien nitlaq qabelha, jew jekk jiġu Kristjani tilqu flimkien. Sewwa? Imma iva nistgħu ngħixu mingħajr xi xejn. Marti tista' tgħix mingħajr. Inti tista' tgħix mingħajr martek u inti tista' tgħix mingħajr żewġek. U min ħajsajjalli? Hemm il-lukel tal-bottijiet qalbi. U min ħajgħaddi li l-ħwejjeġ? Tibżax illum il-moda kollox imkemmex. Oqgħod attent li inti ma tmux tgħid ma nistax ngħix b'xaħat għax int għandek bżonn, għax dik huwa l-epitomija tal-egoizmu. Ma nistax ngħix mingħajru għax għandi bżonnu. Le m'għandekx ta' bżonnu, għandek bżonn il-Kristu. Naw nirringrazzjaw l-Alla u napprezzaw il-xulxin. Napprezza lil-Marti, napprezza lil-Ħuti, napprezza lil-dawk kollu ma' leaders. Para ngħix mingħajrkom. U minix ħanuħu għalija tgħidli passer inħobbok ma ngħix mingħajrek. Praise God. Mela, mhux ovvja. Għallu li tgħix mingħajrek. Issa nippreferi sakemm għadni f'din il-ħajja ngħix bik. Speċjalment jekk aħna nħobbu lil xulxin fil-mulej. Imma la titlaq ngħidlek ciao, see you later. Amen, that's it. Jina inti id-dipendenza totali tkun biss fuq Ġesu. Fuq l-ebda kreatura oħra fuq din id-dinja. Meta missieri telaqna 10 sin ilu, għadni nimess jaħsallum, ma ngħix mingħajru. Nixtieq li kieku għadu miegħi u ngħix miegħi, imma ngħix mingħajru. Ma mingħajr Ġesu, tal-biża'. Tal-biża'. Qas tgħix mingħajr Ġesu, ġast teżisti. Għax il-ħajja tibda mhux meta titwieled,
ما متى تتولد من جديد. من يوم تبدأ الحياة. أمين. من مارت، من الحياة مارت السنت جاي تترسفيت الحياة فيان. من حياة داديوفية جاي تترسفيت الحياة صخة. من حياة مدنب جاي تترسفيت الحياة سالفاتسيوني. من حياة دلام جاي تترسفيت الحياة الدول. هللويا. إسا احنا اللي كنا مولدة كلها في دلام، إسا اللي مولدة من جديد احنا بوبلو دا الدولة. عليك ما نسيخوش في مدنبا في لبدا باساج في التسمنت الجديد نسيخو قديسة. كنا دلام مسا دولة، كنا متلوفة مسا سالفاتي، كنا بلا حياة مسا الحياة دي. أمين. وديني يا شهادة الجن، متى احنا كنا ميتين في ذنوبتنا كنا الدوميناتي. الديمونيو كله جوريزديسيوني وستة فوق حياتنا توتالي. مرة في الأول جوانا 5. Praise and worship team come please. الأول جوانا 5 اسمعوا. verse 11. الشيدة إيادين ليالا تانا الحياة دايم مش حياتي نتيجة هيلنا. إسا فيرا الجنة هي بارت من الحياة دايم، إما الحياة دايم ترجي فيها متى ترجي في الجسو، مش متى تموت، ما متى تتولد من جديد. ودين الحياة تنسب في ابنه. من عنده اللبن عنده الحياة، من ما عندوش اللبن تلا ما عندوش الحياة. إسا مرة في الفيرس 18 احنا نعفو لكن كل منهم ولد من الله ما يدنبش محكمة. في الأول جوان 2 تقول لك منو داك اللي يدنب؟ يو داك اللي يعيش في الذنوب؟ داك اللي هو جاي من الديمونيو. إسا تقول لي باسر شنت ديت انت ما تدنبش؟ ندنب متى ريد. جيلي كون ستوبيدو توبا وكرت ورا الدسبيتشيني اما جيلي يكزل. اما اللوم ما عندوش حق مكتر فوق الذنوب. اللوم ين نحكي فوق. اللوم عندي الأول بالأول تجسو للذنوب نيدلو لا. Not here. Not welcome. Amen in Jesus name. قبل كنت نوم في الذنوب ما استاش نيدلو not welcome كنت نوم جو فيها. أتفهموا؟ أمين. غلوريا المولاي. احنا نعرفوا لكل من ولد من الله ما يذنبش. اما اللي بنسال من الله جسو كريستو يحارسني مذنوب. جسو يحارسني برودجيني مذنوب. امين. والخزين ما يمسنيش بداه. اسمعي ده ليه؟ للمين يمس الديمونيو؟ للدوك ما تحت الحكمة تيو تحت الدومينيو تيو. اما اللوم انتم اللي انتم من ولده من الله وتعيشوا في كريستو الديمونيو منذ لبدا ستا فوقك. ويكتي لما باستر عندي سخطة تأمر فيا عندي أما مولا دوتي أوبرا كونترا دياي عملت ترانسفير كومبلوت. هي اتشك يدا شيء فين انت جبت شيء ايتم بيادو مسخوط دين الحياة جديدة. والايتم مش بالفرس ايدولو ستاتوا يو شيء كارتي تاللوب يو شيء تالفودو. كيف تحسب ديك يالك بار ترانسفير؟ كيف نعرى الأفاريات اللوم بخلق واحد في كريستو. الريت نتعلم نعرى الأفاريات كيف يرى الله. أتفهموها؟ حال ترانسفير نعمل كومبلوت. دورش تخسري لك نفسك. Make the transfer complete tonight. أمين أخوة. هللويا. فيرت 19 نعرفوا لي احنا جايين من الله والدنيا كلها قاعدة تحت الحكمة الخزين. ما ينوي انت ما نيجي الدنيا ينوي انت السلطنة. أمان أخوة. احنا ما هنيش كتر تحت الجوريزديسيون الديمونيو. ماندو لابدا كلايم كتر فوقك. كل خطيئة الديمونيو ماندو لابدا كلايم كتر فوق حيتي. السلطنة الدلاميات ماندوم لابدا كلايم كتر فوق حيتي. ينكن سكياف اللوم صرت ابن. ين كنت محكوم ومربوط اما اللوم جيت الليبرات. علش الحياة تلا تمر
fija. Madnix parti u taħt il-ħakma ta' dlamiet, illum namel parti bis-saltna tal-iben il-maħbub, ta' dawl u permess ta' Kristu jena naħkem fuq id-dlamiet. Romani kapitlu 8, Romani 8, vers 2. Mela issa ma hemm ebda kundanna għal dawk li jgħixu f'għaqda ma' Kristu Ġesu. Għax il-liġi vers 2 tal-Ispiritu li jagħti l-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Mela l-liġi tad-dnub ma diċ taħdem fija. Smajta dik? U tal-mewt. Tal-mewt m'għandux dritt iktar fuqi. Ġifieri ta' tgħidilna ma x'ħammutu. Il-Kristjan ma jmutx. Mbagħad il-Kristjan kull ma jagħmel transfer ieħor. U jħalli din it-tinda warah. Jekk tgħix għal Kristu. Għax Kristjani imutu qabel żmienhom għaw ħafna fid-dinja. Mhux imħabba l-persekuzzjoni, imħabba l-bluwa. Amen aħwa? Għax jekk inti tkompli tgħix fid-droga, jekk inti tkompli tgħix fil-perverżjoni, jekk inti tkompli tkun maħkum minn xi ħaġa li taf li mhix minn Alla, mhux qed tagħti d-demonju dritt biex ikisrek. Amen? Alleluja. Grazzi Ġesu. Illum aħna irċevejna ħajja superjuri fuq id-demonju. Ħanaqra lek aħħar waħda. Efesin 2. Efesin 2 ħanitolbu fl-imkien. Qabel ma nitolbu titilqux. Kulħadd jgħid it-talba li nitolbu nagħmluha fl-imkien, right? Efesin 2 vers 4 simgħuha. Immalla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna. Meta aħna konna mejta minħabba fid-nubietna, tagħna ħajja ġdida. L-antik għadda u beda ġdid. Tagħna ħajja ġdida fi Kristu Ġesu. U bil-grazzja aħna ġejna salvi. Għajjimna miegħu u qegħdna fis-mewwiet ma' Kristu Ġesu. Kulħadd iqum bil-wifa. Ħadd pjaċi? Il-lejla għamel it-transfer komplut. Amen? Jekk hawn xi ħadd il-lejla li pastor jien għandi bżonn nibda transfer. Nixtieq nitwiled mill-ġdid, nixtieq nkun salvat, nixtieq nirċievi l-ħajja ta' dejjem billi npoġġi l-fidi tiegħi f'Ġesu Kristu u ngħidlu jsir is-sit u s-salvatur ta' ħajti. Hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba f'ħajtek. Tixtieq tagħmlu dan wara idejk, hawn xi ħadd. Hawn xi ħadd. Inti lest li tagħti ħajtek il-Kristu? Inti lest li tagħti ħajtek? Lest? Vera? Żgur? Għal dawk li qed taħsbuha mingħajr Ġesu tintilef, Apparti li sakemm tkun għandek fuq din id-denja, id-demonju għandu ħakma totali fuqek. Għal dawk kollha li għalejtu jdejkom, għal dawk li intom fuq YouTube u Facebook, ejd it-talba warajja, ejda minn qalbek, għala għajnik, brother. Għalqu għajnikom, dawk li ħatajdu it-talba. Ejda minn qalbek, tuħodix biċċajt. Jekk dit ejda minn qalbek, dan huwa l-ikbar barka u grazzja f'ħajtek. X'ħassalba? ħadd kisser il-ħakma tal-għadu minn fuq ħajtek. Amen? Kulħadd jgħid warajja, ejda minn qalbek u ejda minn fommok. Qed tgħidha lil Ġesu dit-talba. Kulħadd jgħidu missier qaddis. Grazzi tal-li permezz ta' ibnek Ġesu u ħafuqu id-dnub kollu tiegħi, il-mard kollu tiegħi, is-saħta kollha tiegħi, il-ħażen kollu tiegħi, ħadu fuqu u ġiet trasferit kollu fuq Ġesu. Ġesu. Dak li int ħadd fuqek għalija millum il-qudiem ma naċċettax iktar fuqi u f'ħajti għax int ħadtu diġà għalija. Nitolbok aħfir li d-nubieti, nindem minn d-nubieti u ndur b'qalbi kollha lejk mulej, salvani, għatini ħajja ġdida.
اغسلني بالدم قديس تياك مولاي ما ريت كل شيء ناقصة مكتر مع الحياة الباسات مسخوطة تدلميت تدنوب ما ريت كل شيء ناقصة مكتر وخا نجحت للدمونيو نجحت الحياة الدنوب نجحت الحياة الدلميت نجحت ده كله من قلبي في اسم يسوع ونيت إيفالي لك مولاي انت المولاي تياي انت السالفاتور تياي انت السيد تياي انت اللي بنت على الحي اللي مت عليا فوق الصليب وبرمس الموت والأومن تياك اللوميين سالفات عند الحياة دايم ناتي جراتسيا غلوريا وتفهير من قلبي امين كنت كأدك الطلبة اللوم على أول ضربة وواتب أنا قلبك اللوم لسه ما دكش مكلوف سالفات ما دكش تحت الحكمة الديمونيو لسه جيت ترانسفيريت لايت ترانسفير على الحياة الدولة في كريستوس يسوع لسه على ده كل اللي انتم ورا ديك الطلبة وسالفات لسه إما كلكم شمكين لترانسفير وهل حيصير كومبلوت يا كم فايت في الحياة تياك وانت تفلي تتأشط من حياتك كل يديك كون اونست كون اونستي شنو ما هم جواد فايت تتأشط من حياتك لست تأشتوهم لستي كل حد يجيونا كودي لو كل اللي عندكم زن الطلب اجري ورايا اجري كم كويكلي كم هنعمل طلبة معكم دوك اللي انتم تاع اليوتيوب تسووا تقبوا معنا حتعملوا دي الطلبة معي كل خاطر يدي الطلبة معي كملوا ايوه ملاي let's worship the Lord just a few seconds hallelujah rababa sokoro do boshai rababa sondara rababa shiare soko يكاوش واحد منكم اللي تحسب لي مسخطة في حياتك يمشي مامول تبرة في حياتك فلارية الروح يوت الجسم ده هو حين باش ترانسفير يصير كومبلوت في حياتك هاليلويا ministry team word altar call team come forward please هاليلويا هنعملوا دي الطلبة إذا شوت منكم عامل عندك بزون تنخلص من دروغة بورنوغرافية ينا forse يمشي مامول تال جنراسيوني شي صح تال جنراسيوني forse يمشي حق مخرى سيجارتي ما نعرفش يك كنت لاب مالك كولت قبل وازمين لسه تنخلص توتالي اعملها من قلبك دي الطلبة رايت ويك يا عندك شي اوبجكت بارتيكولاري لفورسي دي الحكمة ادا تصير في حياتك من فلارية الروح يوم الجسم ما اللي تمر الدار نحكي كلش ترميهمش في الدازبن اقبط وعملوهم في بورزة حتى حقرقوا كل صار قوم باللي نطلبوا معكم بعد نيلكم متى نعملوها رايت اما نخوهم من جداركم ما كان فات لي كسماني انا ما فور اكزامبل يكلم فيلم فوق الشياطين اللي تكون في داري تبقى درياني كيكو تبقى درياني نخليها جداري اتمو انت عندكم اكزامبل انا عملوا موت عندي فازات مملي فيروسز جبته من الاسبتار من جوا اللابوراتوريو تودو بيجينا لك يا في الدار يا في الشينا حلقتوا لك اما مش في الفازات ايه شرط ما ردش جدار دي اكد تعملوا تخلوا الفيروس يدور مدواركم امين كل هاتوا اليديه هاليلويا تكلم مع المولاي ارى شيني ديكلاريا تكلم مع المولاي فين انت شام في الحياة تياك فورسي جود منكم مش دروغا يو سيجارات يو شي بورنوغرافيا يو شي حاجة تال كولت فورسي منتاليتا يوم كلا موخل بشخات في الباسات عادك الجور نقص مغفرة importante أمان أخوان أي نعملوا ترانسفير كومبليت اللوم أين طلبوا هوا كل حتى إيميل مولاي في اليمكن كل هذا إيميل مولاي في اليمكن أساس Thank you Lord talk to the Lord right now شنو ديكلايتم داكليدو له لحد كسر من فوق حياته Jesus grazie dalla presenza addisa tiak grazie Spirito Santo Alleluia grazie مولاي Gesù Shobra katara baba sondara da shi Hallelujah prayer altar team come behind them please
Shababoroso. Mor warahom diakni. Koroshi babasatol bualium. Roba katila basota. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus. Illum mulej. Skont il-kelma profetika li npoġġejt li fuq qalbi mulej biex jiena nxandar il-poplu tiegħek. Sew dawk preżenti u dawk li qed jaraw fuq televiżjoni, YouTube, Facebook. Għamel mulej bil-grazzja tiegħek huma fejn huma. Fl-ispirtu m'hemmx distanza, fir-rem tal-ispirtu m'hemmx distanza mkien il-mod. Għalhekk mulej qaddis eħlisom bil-qawwa tiegħek. Bid-din it-talba li llum ħanamlu. Kulħadd jgħid warajja, mulej qaddis, jgħid warajja minn qalbek, mulej. Grazzi tal-li salvajtni. Grazzi tal-li fdejtni. Minn dnubieti kollha. Mulej Ġesu, illum, permezz tal-grazzja tiegħek, illum jien salvat. Mhux blopri, mhux għax ħaqni, mhux għax kondenju, ma bil-grazzja u l-ħina tiegħek insalvajtni mulej. Però illum irrid nagħmel it-trasferiment sħiħ għaskont il-kelma tiegħek Kolossin 1:13 it-trasferiment li int għamilt għalija għamiltu sħiħ mulej għaddis. Għalhekk mulej għejd it-talba warajja, tkellmu waħwa tkellmu. Id-demonju ma jaqrax il-mħuħ. Tkellem id-demonju jisma' l-kliem. Għalhekk millum il-qudiem. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Illum niċħad, nirrinunċja dak kollu li l-għadu kellu f'ħajti. Mart, saħtiet, mamulijiet, idoli tal-passat, mentalità tal-passat, idejat żbaljati, mulej dak kollu li mhux parti mill-ħajja ġdida fi Kristu Ġesu, nirriġetta u niċħada, inkissira minn fuq ħajti issa stess. Mulej minn qalbi, nofrilek li l-nifsi, kolni kemm jien, spiritu, ir-ruħ u l-ġisem, il-ħsibijiet tiegħi, l-emozzjonijiet tiegħi, l-organi kollha tiegħi ta' ġismi, nofrihom lilek mulej. Għax ma rrid xejn minn tal-passat jaħkimni f'xi erja fil-ħajja tiegħi. Mulej qaddis, ibad in-nar qaddis tiegħek u aqla minn ġofija dak kollu li kien tal-passat, tal-għadu, tad-dlamijiet, naqilgħu u qaċtu fissem Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Mulej dak kollu li kien joppressani, kull marda illum tiqafaw. Kull uġieħ f'ġismi illum jiqafaw. Kull saħta li kelli illum tiqafaw. Kull addiction li kelli illum tiqafaw. Minix ħanġiba fil-ħajja ġdida fi Kristu Ġesu. Il-trasferiment isir sħiħu komplut mulej. Illum jien maħsul bid-dem ta' Ġesu Kristu. Illum nikmandak ja demonju, ja spiritu bniġġes, ja spiritu ħażin, ja spiriti li ġebtu is-saħta tal-ġenerazzjoni fuqi. Niġħadkom, nirrinunċjakom, ittilqu minn fuq ħajti. Jien kompletament kolni kemm jien ta' Ġesu Kristu ta' Nazzaret. U lilek mulej nagħti glorja u tifħir. Halleluja! Faħru lil-mulej issa stess, ringrazzjaw il-mulej. Halleluja! Mulej fisem Ġesu Kristu. Nirrilisja għal daw il-laħwa issa stess. Nirrilisjakom. Fisem Ġesu Kristu, olli dek li il-mulej. I release you right now. In the mighty name of Jesus of Nazareth. I release you right now. Jason, come and pray behind them. I release you right now in the name of Jesus. Right now, free in Jesus' name. Free right now. Lord, completely dedicated, spirit, soul, and body. Free in Jesus' name. I release the fire of God in Jesus' name.
Thank you for a supernaturally healthy body, Father, and supernatural healthy baby in Jesus' name. In the name of Jesus, be free. Be free right now. Free, completely, spirit, soul, and body. Free in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, free, spirit, soul, and body. In Jesus' name, free from every addiction. Free كل من كل form of addiction. في اسم يسوع. Free in Jesus' name. Free. Fire in the name of Jesus. Free. Jesus has set you free. Free right now. In Jesus' name. Free in the name of Jesus. Free in Jesus' name. Free right now. In Jesus' name. Everybody declare that you are free. Free in Jesus' name. Free in Jesus' name. Free in Jesus' name. Freedom, complete, spirit, soul, and body in Jesus' name. Free right now in Jesus' name. Free spirit of the Ruh of الجسم. Free in Jesus' name. Free right now. Free in the name of Jesus. Free in Jesus' name. Everyone, every demon of sickness, every demon of infirmity, in the name of Jesus, come out. Leave right now in Jesus' name. Fire. I release the fire of God in Jesus' name. I release the fire of God. Free. Out. Come out in Jesus' name. Leave right now in Jesus' name. Now in Jesus' name. Now in Jesus' name. Out in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Out. Fire. In Jesus' name. Fire. In Jesus' name. Right now. Free. Spirit, soul, and body. In the name of Jesus Christ. Free right now. In Jesus' name. Right now. Free. Satan. Leave. Spirit of witchcraft and divination. Leave right now. Generational curses right now. Free. In Jesus' name. Free. Spirit of sickness and infirmity. Every demon of death and premature death. I command you now. Leave this woman in Jesus' name. Leave right now. I consecrate you. Spirit, soul, and body to Jesus Christ of Nazareth. Satan! I break your hold of this woman right now. Be free. Fire! In Jesus' name. Free. Lift up your hand, brother. You want to be free today? Yeah? Amen. Bisarjeta. Mole għaddis grazzi. Fissem Ġesu Kristu. Grazzi mole għaddis tal-ħelsin tijak. Halleluja. Emnisa tinħelsu fuq il-Facebook. Emnisa tinħelsu fuq il-YouTube. In Jesus' name, nikmanda kull spiritu ta' droga jitlaq issa stess. Nikmanda kull spiritu ta' religjon falsa biex jitlaq minn fuqek issa stess. Fissem Ġesu. In the name of Jesus. Saħta kull mamul. In the name of Jesus. Inti li morta anta xorti. Spiritu jgħati oppressak. Itlaq minn fuq dik il-mara. In the name of Jesus. Fire. In Jesus' name. Fire right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I dedicate you, spirit, soul, and body, to Jesus Christ. In Jesus' name. Lord, and right now, in the name of Jesus Christ, I command every demon of addiction, every demon of drugs, Fissem Ġesu Kristu mulej. Kull spiritu ta' kokaina nikmandaħ biex jitlaq issa stess. Kull demonju ta' droga u kokaina. Fire in the name of Jesus. Free in Jesus' name. Right now. Grazie Gesù. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Nothing of the past. Nothing. No more. Anything of the past. In Jesus' name.
Free in Jesus' name. Free. Free in Jesus' name. Completely free. Completely in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Free in Jesus' name. Free. Free in Jesus' name. Completely free. Spirit, soul, and body. For the spirit of الروح of الجسم. In Jesus' name. Right now I take authority over every demon of anger and rage. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Free. Be free in Jesus' name. Be free. Jesus Christ sets you free. Spirit, soul, and body. And God grants you wisdom in Jesus' name. Wisdom in Jesus' name. Wisdom. The fire of God. 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 In Jesus' name. Lord, whatever is of the past today stops here in Jesus' name. Free. Whatever is of the past stops here. No more. In Jesus' name. Be free. In the name of Jesus. Generazzjoni saħta tal-ġenerazzjonijiet inkissira minn fuqek fi isem Kristu. In the name of Jesus. Għex ħajja ġdida. Ħajja ġdida. You can in Jesus' name. You can in Jesus' name. In Jesus' name. Fire! Fire! In Jesus' name. Fire in Jesus' name. In the name of Jesus. Thank you, Lord. More of you, Lord. More of your Holy Spirit. More of your Holy Spirit. In the name of Jesus. Lord, I thank you. Fire, Lord. Fire in the name of Jesus. No more limitations in Jesus' name. Don't limit yourself anymore in Jesus' name. Spirit, soul, and body, I consecrate you to Jesus Christ. I consecrate you, consecrate totalmente al Gesù Cristo. Shame tal-passat fi Gesù Cristo. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Spirit, soul, and body, completely consecrated to Jesus Christ. Completamente consacrata al Gesù Cristo. Grazie, Mole. Shame tal-passat fi Gesù Cristo. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you. Fire in Jesus' name. Fire, spirit, soul, and body. I consecrate you totally. Completely to Jesus. Completely to Jesus. Fire! Be free. Be free. Be free. The enemy will have no claim over you in any area. In Jesus' name. In Jesus' name. Don't be afraid. Don't be anxious about anything. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, Father. Complete health, healing, flow in the area that you need healing. In Jesus' name. Thank you, Lord. Right now. Thank you for the power of God. Be free in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for nothing of the past. In Jesus' name. Every ungodly soul tie, I break it in your life. Every ungodly soul tie, I break it in your life. I consecrate you and dedicate you to Jesus Christ, spirit, soul, and body. Free. Free in Jesus' name. Free in the mighty name of Jesus. Free. Be free in the name of Jesus. Jesus sets you free. Transfer complete in Jesus' name. In Jesus' name. Transfer complete in Jesus' name. Thank you, Lord. Fire! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Transfer complete in Jesus' name. Spirit, soul, and body, I consecrate you to Jesus totally and completely. Spirit, soul, and body, transfer complete in Jesus' name. Fire! Fire in Jesus' name. Complete in Jesus' name. A complete new identity. A complete new God-given identity. You will not recognize yourself and not identify yourself with the past whatsoever in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father, for complete transfer. Nothing of the past in Jesus' name. Spirit, soul, and body, I consecrate you. Hallelujah. I thank you. No more limitations. In the name of Jesus, peace. Receive the peace of God. In Jesus' name. Fire. Fire right now. In Jesus' name. Fire. In the name of Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Totally and completely.
Spirit, soul, and body. Complete. Transfer complete. In Jesus' name. There is Thank you, Lord. healing in your name. There is healing in your Amen. name. Father, in Jesus' name. There is healing in your name. Oh Lord. Oh, there is healing in your name. Free. In Jesus' name. Free. Jesus. Free. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. In the name of Jesus. Now dedicate your organs, including all your sexual organs. Dedicate every organ in your body to Jesus Christ. Because you are His spirit, soul, and body. In Jesus' name. Every ungodly demonic soul tie made through sexual intercourses, I break them off of you. Fire! Free! 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 In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. I dedicate your spirit, soul, and body to Jesus. Be free. Be free. Be free. Be free in the name of Jesus Christ. Be free. 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 In your name. Fear, intimidation, I rebuke you. I expose you. And I command you to leave this man. Now. Leave. In Jesus' name. Leave. In your name. Leave. Free. Free. I release the fire of God against you right now. In Jesus' name. Thank you, Lord. In the name of Jesus. In your name. Be free. I dedicate you to Jesus Christ, spirit, soul, and body. In your Fissem Jesus Christ. Fissem Jesus Christ. Fissem Jesus Christ. In your name. Fissem Jesus. Fissem Jesus. Lord, there is power in your name. Koraya Baba Baba. I dedicate your spirit, soul, and body totally to Jesus Christ. Now, free, free, completely, free. In your name. In Jesus' name, free, completely. Every spirit of shame, I break it off of you. In the name of Jesus. Every spirit of shame, I break it from your life. Fire, 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 fire. In Jesus' name. Thank you, Lord. انت تفشي تترنوشاو. There is power. Start. ابدأ. Say, I renounce fear. جيب لي الميكروفون لورا. Fear. I renounce intimidation. Lord, there is power. I renounce shame. Amen. شكتا. In your name. Quanto mi piace stare? Horror and thriller movies. I Okay, renounce them I as well. renounce the spirit of torment. I renounce the spirit of torment. Thriller. Thriller. I renounce the spirit of macabre. I renounce the spirit of Macabre. Quel spirito ta macabrità. Spiritu tal-makabrita. Fissem Gesù Kristu. F'isem Ġesu Kristu. Niċħadu nirrinunċja ċħatu nirrinunċja. kull saħta tal-ġenerazzjoni Kull saħta tal-ġenerazzjoni u kull demonju u kull li demonju prova jwaqqafni fil-ħajja tiegħi. li
jipprova Iwaqqafni? iwaqqafni fil-ħajja Illum tiegħi. jiena ta' Ġesu Illum jiena ta' Ġesu unikonsagra u niddedika nikkonsagra u niddedika li l-nifsi li l-nifsi lil Ġesu Kristu lil Ġesu Kristu fil-spiritu, fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ruħ fil-ġisem. u fil-ġisem. Grazzi mulej. Grazzi. Thank you, Lord. Lift up your hand. Thank you, Lord, right now. Every demon that has afflicted you and oppressed you, lift up your hand, my dear. Thank you, Father. Thank you right now. Fire! Fire right now in Jesus' name. Right now, fire. Fire. Do not be afraid. Fire! Just receive. Just receive. Just accept the blessings of God now. Fire in the name of Jesus. Anxiety. Father, I command the spirit of anxiety to leave this woman. In Jesus' name. Every demon of anxiety, go! Receive the peace of God. Receive the peace of God. And have nothing to do with what you've done in the past anymore, okay? In Jesus' name. That's right. Renounce them all in Jesus' name. Renounce them all. Brother, you. Għati t-tifel. Għanet lob t-tifel tijak. Mole għaddis, grazzi da dan t-tifel. Grazzi dal-barka tijak fu dan t-tifel. Mole għaddis. Fissem Ġesu Kristu. Grazzi mole ta' saħħa. Thank you for good health, good mind, good brain. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, surround this little one with your angels right now. Hallelujah. Tistaw titfu sa YouTube tahi. Thank you, Ahwahi.